Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kali ini berjumpa lagi bersama saya di channel Belajar Ngaji Iqra. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di surah Thaha halaman 319 ayat 99. Khususnya kepada kita semua ataupun pencinta Al-Quran yang belum subscribe, like dan share di video kami, segera dibantu subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya dari channel Belajar Ngaji Iqra. Terima kasih atas perhatiannya ya. Jadi mohon ditonton sampai habis video kami, cuma satu halaman saja kita belajar pada hari ini supaya menjadi keberkahan dan semoga kita semua bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan lancar ya. Baik, disimak sama-sama, kita akan belajar sama-sama ya. Jadi untuk menghematkan waktu langsung saja kita awali membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dzikra. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra khalidina fihi yawmal qiyamati himla. Yawma yunfakhu fis suri wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa. Yatakhafatuna bainahum illa bittum illa asra. Nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amthaluhum tariqatan illa bittum illa yawma. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Yawma idzin yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lahu wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa.
يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حظما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. صدق الله العظيم.